Kwa kukisione cha chuzo na issues still sio konia uthukumi imwene ball I think ya kwa Kyangwithya na vesilanga okwitwa itumba mbui na ene azia maukulia mazia nditwa bitukidhisie kana umazungi okaze nditwa bitukidhisie gavana ne water ale chambeza. Those two issues sibo na munando etumba mbui ni wokie na igiteke ambeza lakini ndo implement wa that financial year ambeza sioka sio modu wa supplementary no mwagwa wadela so we are still pushing uziola ibo ya issue ya Kyangwithya mbo izune kiwe sola na oyu andu mayo ni meonyo kibu after ka mwingi muno twino tanu ni kwitha clip kekebo no gavana mbezi campaign ni cha Azimio ndanethwa na time cha kuinterview nakyo bo londo gyomie kwa mwene nzikilie na mbeza ila siebo kiuni kiwe kumani ngokuona this time bena tumera driogo simply because gavana wene wamie kitu yadi na uketha na kuona ni clearly teka ni wona time madina where akitwiki kikumeneza muno ndo ma proposal wa Kyangwithya sione kuma kibu as we talk lakini na last week ate thiondo ya ile kiwicha ile to extension no na kumwe ulondo ya ile no mbeza ila siebo na tinaize ya clip kuma maximum of 2 million ya project 2 million was is at let's nenga no kizo what is around 12 million omia VAT na kia na divide by 9 villages chiza kwa na 2 million is around 1.4 we olona ibo unayo kuma kubiko na ibo ne yandu ma Kyangwithya katwambe koze project kiwiki ambe okuna tunyeba then the next phase no kuko katika another public participation you propose wa kiwiki ikuzwa kidi town na kuma buke gendo kikusitwe kikuzwa kitwa zikulu ndo twaze twetela nginyaje lampeze ikoneka sitonya kumya kibu na tia kuja at the same time that project will never work but nyene mutanu ndo ziwe na kibu na kuma bu andu makaende ku propose kigwiki ambeze ila tivo kikuzwa kiendete kula kuyanga na mheshimiwa ndawa kana usungio wa governor kwithia etendelia katutume nondo wa serikali ukite na ingisi ukite nondo babikira bandu ukithia tata MCS uko limwene ndeno wazi muhiyo place nondo ethandi mugwaze mbeza twabadite chagi na mwene ndemo ndo azino kutete lakini executive na wetu aisi maundu angi kuti the method ne ma mwene ndi MCS moneka either ne mwekiwe mukuko ne governor jikitu ni governor okweka kilote kwenda kana governor okweka kilo kwenda kila na mwene ndi ticho kwenda indawa ni yao kana ni chao nikenda with the serikali ingisi ukite na miaka 10 miaka miongo ile ukite kuigetha na thinosu wa mwene ndino waweta kiki kwe lakini ticho kikwekwa ndawela hivyo ni laizi muno hivyo naona katika kuna ina proposals ocho change katiba through BBI kuka improve nondo katiba kekala ka improve itu be imbunge ne kwendo newe autonomy kana independence yayo withie no ne kuna maundu mayo itaotengemea ngavana kana withie no emo oversight effectively so withie mbunge ne ane omwanya wa thani mizala yayo kwithia no ive nondo balabo kathi na wona moka mulea kindu nenyo ori mezali akungama atikela mundu ina capacity ka sustain maybe me itatu me ina tondo kwa idea atokwata musala na ntiando monze maveza at the same boiling point amwe makuona kindu kikioma muno kindu kiije to the other side to support kibete kili angalau tukwate ka musala na wekindu kiumuta mundu wa siasa atemwive ya maundu make maina kuma boni bakando zize mbunge ne autonomy wayo withie onethia ni unga mekindete mpaka mwisho andu mato staffwa ni kana ma boil down kingi ni bakwenda basogwe ni wona ku propose kindu kitwa World Development Fund ni kana withie MCA nake eona kinandu utonyo thukuma wiasi yake sio ila nini kula vijiji ni mathi makekala nzina committee at that level kindu kikwenda kwikala CDF ni kana twindu tunini kuta tu drift tweku twange mbwe wakana kuka kuta tubo twe kutu kwenda sindu nini makuna na iwe kwetu abika bantu tu negotiate na governor Ngilu twa mwekela ward nene wa million 40 na itwa mbaki itwa benchmark ite kundu takajando tukenda this is working very well ni makuene kila ward ya ne wa million 40 whether asindu imwe
matonyo kuna at that level tulazi twekutwa ICD ukwitha no make to drive to na twendo tunini ukwitha no makona at that level nikana na Athiani jona project nene sikwenda kunwa at the county maybe headquarter level ila chukava the entire county na nundu akulea kwitha nela goodwill alea yuwe kila kindu kionze ke control itu kumabu na ni wonie koka kwetha na mathina mengi bitu na mandu pia ya gatatu ni andu na monyu bana iwe wa muzungu akwaje people get the kind of leader they deserve ulo mundu tu nyuba as a chama onota what right ni wo kona andu makitwizi one makwelila nila ma make the wrong choice mundu wetu ngavana ndaile kwitha politician wa kawaida ni waile kwitha mundu utested through a long process na amanyika mundu ni manager na mundu da administrator lakini wanatwekea politician ni kwitha yana miaka mbingi siasa ni the results ni wanange kwa mali andu makitwi nundu azizia bala kitwi nazi okini those 5 years body ni bandu baza muno kera kitwi bala adiliwe ni malombe ni tuozele kutuendete na mbe whether azio kitwi ili at account zile ingi na nini zino kwanganga account ingi ukoona they are doing very well lakini kitwi ona ako minokwiwe makwe yani musala kindu kinini taku ukwiwe musala ni wa mina mitatu nundu wa mismanagement na nundu wa kwithe accounts chitu na chochi na mess yabika kula kwa control of budget ukwithe wa kitwi nomba ko zizio tuselewa abantu ni wonete kwina mathina maingi bitu no the other day auditor general akwaze kitwi ki auditika nundu wa record na wa mpesa it shows clearly kana things are really bad wo andu monyu bana ningu makulia masizeneza na mosize candidates ila chunga bete changavana ulla kutonya kurukuma kitwi ni wiba na ila bebika bandu matukulie we are free to advise nundu kana we leader no mpaka ukaova leadership nundu twae kando na maka make your decisions imwe influenced by jendu ni muno na election ya the lato sio koingi tukwambia kulaumiana